Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सगळे आम्ही डोळे दांपिया आम्ही सुरवेले मागणे आम्ही करूया. मोगळा बाप्पा या वेळा खातीर तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या तुका आम्ही अर्घां दिता. आयचो दीस तुवें फावो केलाय बापा, तुका अर्घां दिता. बापा तुझे उतर म्हणटा सत तू समजून काढगे, सताची ती जनवाय तू समजून काढगे, ती तुका सुटका दिता म्हण. वय बापा पर्यंत तुझ्या ती जनवाय नासतना आम्ही नासाच्या त्या वाटेर आसल्या जावंक पुरो. केदळा आमकां हे सताची शिकून मेळ्ळी. सत आमकां समजूंक लागले देवाचे उतरांत. बापा तुझे उतर मात्र आमकां सुटका दिवंक लागता. तुझे उतर मात्र आमकां एक बऱ्या जिविता करून पावयता. तुझे उतर मात्र आमकां समृद्धीच्या वाटेन बऱ्या भलायकेंत, कित्याक तुझे उतर ते जिवंत जावन आसा. तुझे उतर ते दोन दरीच्या तलवारी प्रास बळादीक जावन आसा. तुझे उतर ते बलिश्ट जावन आसा. फातोर देखून पिटो पिटो करची सकत तुझ्या उतराक आसा. वय बापा तुझे उतार शिकूंक हांगासर आमी समज जाल्या. पवित्रज्ञा ह्या संदर्भात तू आमकां शिकय. तू म्हाका कंट्रोलाक काडगे. तशेंच कोण पुरा युट्यूबार पळयतात, कोण पुरा झूम क्लासीनी आयकतात, जॉईन जाल्यान हर एकल्यांकी पवित्रत्म तुझ्या कंट्रोलाक काडगे आनी तू शिकय कितें हांगासर शिकोंक जाय, कितें हांगासर उलोवंक जाय, खंयचे टेस्टमनी जाय, हर एकी बापा. आनी कोण पुरा लेट जावन जॉईन जातात वा मुकल्या दिसांनी आयकतात, हर एकल्यांकी तुका समर्पण कर. हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक सेकंड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. आम्ही शिकया. आम्ही एक रिट्रेटाक वा नाका आम्ही देवा लागीं आम्ही येता जाल्यार जेजूची सड समजून वा जेजूची सड वळोवक आम्ही समजूंक येता. एक निरीक्षे दवरून आम्ही देवा लागीं येता. पैगी आम्ही एक बरें जिवीत जिवंक जाय वा खंयचे एक समस्ये आम्ही खाणयोन येता. ना तर बरी भलायकी जायची म्हण येता वा नाना रितीनी आम्ही देवाक मेळोवंक येता वा देवाक आम्ही भेटोवंक येता. आमकां सत कळच्या पयले, सताची सत समजून मेळच्या पयले आम्ही खंयचे एक रिट्रेटाक वेता जाल्यार वा मिसाक येता जाल्यार वा खंयचे आराधनाक आम्ही वेता जाल्यार आम्ही जायते समस्ये वरून येता. जायते एक व्हडले एक चिंता, व्हडले एक बंदड येता. आम्ही तशी वचून आसता. वेगी एक निरीक्षे देवातावन आमकां कालय मेळात, कितेंय आमकां मेळात म्हणल्यार एका उद्देश धरून घेवन आम्ही येता. वेगी समस्ये नातली कोणी नात, हर एकल्यांकी समस्ये आसा. वेगी त्या देखून हांगासर म्हणटा आम्ही या संसारांत जियेत असताना, या संसाराच्या वाटेन आम्ही वेत असताना म्हळ्यार भ्रष्टाचार भरिल्ल्या या संसारार आसल्या आम्ही जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करून आम्ही हेच्या संदर्भार जेजूचो पाटलाव करून आम्ही हेच्या संदर्भार जायत्या समस्येमध्ये आम्ही पास जावन वचोंक आसा.
वैगे त्या देखून कष्ट संकष्ट परा या संसारार येताच असत. देवाचे उद्देश किती कोणी कष्ट संकष्टांत ओळख जावन जो कोणी तांतो एक जावन जो कष्ट संकष्ट आमचे वयर तांणी अधिकार सोलोवन जो म्हण देवाचे उद्देश कित्याक म्हळ्यार देवान ते हर एक आतां जैत वेला आनी आमकां एक जैतेवंत जिवीत ताणें हर एक दीस अनुभव करूंक हर एक दीस आमी हर एकली एक जैतेवंत जिवीत जियेचे म्हणून सो जेजूची आशय त्या देखून कष्ट संकष्ट सुकुल्ले न्ही ते हर एकल्यांक आसात जाल्यार तेंत ते देवाचे उतर म्हणटा जॉन ते उतर कोणाक गोत्त आसल्यार सांगा म्हणटा न्ही कष्ट संकष्ट तुमकां सुकुल्ले न्ही जाल्यार हांवें ताचे वयर तुमी धैर्य घेय हांवें ताचे वयर जैत वेला ते देवाचे उतर सिस्टर घालया तुगे खंयचे त्या देखून हे संसाराचेर जेजून जैत वेला आमी खंयच्या पुरा परिस्थितींत आसात हर एक परिस्थिती जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडीर वयला आनी आमकां ताणें जैतेवंत केला आनी आमी जैत जाल्या आमी खंयचेय आतां आमी ओवन काणगेचे म्हणना जेजू क्रिस्तान ती आमकां एक दायज करून काडून गेला आनी ते आमकां ताणें दिला आतां आमी अनुभव करीचे म्हणून जेजूची आशय पैकी हर एक ताणें कुर्सार मरतना हर एक ताणें दिला त्या देखून देवाचे उतर म्हणटाले सर आत्मीक आशिर्वादांनी तुमकां बरला हर एक आमकां ताणें दिला त्या देखून कष्ट संकष्ट कॉमन आसात जाल्यार देवाचे उतर म्हणटा हांवें ताचे वयर तुमी धैर्य रावा हांवें ताचे वयर जैत वेला प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमी रावाचे म्हणून देवाची खुशी न्ही आमी हर एकल्यांनी देवाचो पटलाव करता आसतना देवाच्या त्या राजा विशयंत आमकां देवाचे राज अनुभव करूंक आमकां ताणें बागलां उक्तें करून दिल्यांत तो देवाचे राज आमी देवाच्या राजांत आसली हर एक आशिर्वादां आमी जोन काणयोंक आसा हर एक आशिर्वादां आमी अनुभव करूंकूच आसा तो येवन दी येवन दी वा पवित्र आसले येवन दी तशें न्ही हर एका मनशा कुळांकी हर एका मनशा कुळांकी ताणें कितें जोन दवरली ती आशिर्वादां हर एकल्यांनी ती अनुभव करूंकूच आसात आमकां हर एक ताणें सकडी रेडी करून दवरला आमी हर एकल्यांनी ती अनुभव करूंकूच आसात प्रेज गॉड हालेलुया ताणें एक काले म्हणटात निधी बरी ताणें पुरा रेडी करून ताणें दवरला प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमी ते स्वीकार करून आमी एन्जॉय करूंक आसा ते लायफ आमी एन्जॉय करूंक आसा आमी आमच्या तितल्याक आमी जिवचे न्ही आमी संसार कितें सांगता वा संसारार हे आसलेंत हे कश्ट आसलेत हे संसार आसलेत आमी जायते पटी म्हणटा न्ही मागीर कश्ट मनशांक नासतना आनी कोणाक येजे पळय गे तली थोडे पटी आमच्या तोंडांत येतात त्या देखून देवाची खुशी ती न्ही ताणें आमकां धैर्य दिला ताणें ताचे वयर जैत दवरला आनी ताणें हर एक ताणें आमकां दायज करून काडून गेला ताणें दिल्ली ती आशिर्वाद हर एक आमी आपणावंक आसात हर एकली आमी तें जिवीत आमी एन्जॉय करूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून देवाच्या देवाचे राज वा जेजू विशयंत आमी कितें आशेवन येता म्हळ्यार एक पिडेस्त बरी भलायकी जायजे म्हणून रीण आसलो रिणांतल्यान भायर येजे सुटका जायजे म्हणून बरी समृद्धी म्हाका जायजे म्हणून बंदडेंत आसलो मनीस म्हाका हातूंतल्यान सुटका जायजे म्हणून वा व्यभिचार करनासलो वा अविधेय जावन चलचो मनीस हांवें बरें एक देवाक विधेय जावन चलाजे म्हणून व्यभिचारांत नासलो ना म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंबा जिवीत बरें करून चलाजे म्हणून अशें नाना तरेचे उद्देश धरून आमी येता देवा लागीं म्हळ्यार देवाच्या राजांत आमी हे पुरा देवाच्या राजांत खरीचे जाल्यार देवाच्या राजांत ते पुरा अनुभव आमकां जायजे जाल्यार ती आशिर्वाद ताणें जोन काडून गेल्ली आमी आपणायचे जाल्यार आमकां एक ताणें ती की दिल्या
आमकां ताणें की दिल्या ती मेन की जावन आसा की ते सोडवून जोन काणयेची जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी सोडवणदार देव म्हणून आमी स्वीकार करून आमी बॉर्न अगेन जावचे हे एक की हे मस्त गरजेचे जावन आसा. आतां फॉर एक्झाम्पल लोकारांत बंगार दवरले वा हें पुरा दवरता आमी आयटम्स मोलादीक पैकी ते काणगेचे जाल्यार कितें करीचे लॉक ओपन करीचे आनी ताचे भितर आत घाल्यार मात्र ते आमकां काडूंक जाता वैगी ते काडीचे जाल्यार आमी ते लॉक ओपन करूंक आसा आनी ते काडूंक आमचे ते आमकां काडूंक ते जाता. ते की आमकां मेळिल्लें आमकां ते एक परमिशन मेळिल्लें बरी ती की आपणावची म्हळ्यार ताचे भितर आसले आमी जोन काणयो जे आमी काणयो आमकां ती एक लॉकराची की मेळ्ळें जालें वैगी. प्रेज गॉड हालेलुया. ऐकाता की कथा उतर वाचीचे सिस्टर. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. ते घालेंगे उतार गला वाचीचे की घाला वही गला वय वय वय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां खंयच बेजार पूण धीर घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात पण जेजू क्रिस्त थंय आमकां समाधान जोन दवरले ते समाधान आमकां मेळचे खातीर जाल्यार हांगा देवाचे उतर हांगा कंटिन्यू करता. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. संवसारांत ह्या संवसारांत तुमी जियेतना खंत बेजाराय आसतलीच. फून ते एक वर्ड केला फून म्हळ्यार पयलें कितें आसलें तें कॅन्सल जाता मागीर कितें आसा धैर्य घेया. तेंत ताणें स्टॉप करू ना उपरांत सांगला धैर्य घेया. ह्या संवसारांत हर एक आमकां खंत बेजाराय आतां आमी पळयत ते हांगा वार चलोवन आसा जायते लोकांक खंत बेजाराय आसा आमच्या कुटुंबांक आसा वा आमच्या कुटुंबांत थंय आसात तशें खंत बेजाराय आमकां आसात. थंय पयलें कितें फून म्हणलें ते वर्ड पयलें कितें आसता कॅन्सल केला आनी कितें म्हणला धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांगा जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचेर जैत वेला. जेजू क्रिस्तान संवसाराचेर जैत वेल्ले वरी तुमी ती खंत बेजाराय तुमी वोवन काणगेचे म्हणना तुमी धैर्यान रावा. हांवें ती वोवन काणगेले हांवें ताचे वयर हांवें जैत वेला. प्रेज गॉड हालेलुया. कोणी या युट्यूबार कोणी काही वार जातात कोणी जॉईन जावचे आसले जाल्यार हे उद्धार तुम्ही स्वीकार करा धैर्यान रावा कित्याक जेजू क्रिस्त ताचे वयर जेजू क्रिस्तान जैत वेला. प्रेज गॉड. तुम्ही कोणी भियेवन भियेचे म्हणना देवाच्या उतरांत तुम्ही रावा. देवाचे उतार तुम्ही ऐका. देवाचे उतार तुम्ही ध्यान करा. देवाचे उतार म्हणटा भिये नाकात हांव तुमचे संगत आसा. देवा जेजू क्रिस्त तसो देव आमच्या संगत आसले वरवीं खंयच्याय सिच्युएशनात आमी भियेनासतना ताचे वयर दृढ भरवसो जेजू क्रिस्ता वयर देवा वयर दृढ भरवसो दवरून आमी जियोंक आसा. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. त्या देखून हर एकांक पयले जेजून ते कितें जोन धरले आशिर्वाद आपणायचे जाल्यार देवाच्या राजाक ते प्रवेश आमी जायचे जाल्यार आमी वसाचे जाल्यार आमी बॉर्न अगेन जावचे मस्त गरजेचे. जेजून ते जोन धरले आशिर्वाद आपणायचे जाल्यार बॉर्न अगेन जावचे मस्त गरजेचे जावन आसा. त्या देखून आमी पळोवंक गेल्यार जॉन 3:3 निकोदेम विचारता देवाचे राज हांवें भितर वसाचे जाल्यार देवाच्या राजा भितर वसाचे जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय म्हणून. एक मनीस देवातावन एक बरी भलायकी समृद्धी सुटका वा आशिर्वाद कितें पुरा जायचे जाल्यार पयलें ताणें परत्यान जल्मोंक आसा. प्रेज गॉड हालेलुया
तो मनीस कितलेय मागणे करून दी, कितलेय तो दिम्मिगाल मागोवन दी, कितलेय तो खंयचेय काम तो करून दी, देवाचे राज ताका पळोवंक साध्य ना. देवाचो राज ताणें पळयचे जाल्यार परत्यान जल्मोवचे मस्तू गरजेचे जावन आसा. ताणें हर एक कामां करन देवाक मिसळोवंक आनी हर एक कामां तो करन आसूंक पुरो. आंगोनी दिवच्यो वा दिमिगाल मागचे जावन दी, हर एक तो करन आसूंक पुरो. जाल्यार देवाचो तो खरो अनुभव ताका जायना जाल्यार जेजू क्रिस्ताक ताणें म्हजो देव, म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवणदार म्हणून ताणें स्विकार करिना जाल्यार देवाचे राजाचो तो अनुभव ताका खंडीत जावन ताका करूंक जावंकूच जायना. हे दाळा ताणें तो अनुभव जाता, केदाळा तो स्वीकार करता, ते दाळा मात्र तो अनुभव ताणें जोन काडूंक जाता. त्या देखून हांगा निकोदेम तेंच म्हणटा. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतच हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मले करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. परत्यान कितें म्हणटा, सतच परत्यान तुमी जल्मल्ल्या करीत देवाचें राज पळोवंक तुमकां जावचें ना. मागीर निकोदेम ताका म्हणालो, निकोदेम विचारता ते परत्यान, परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? ताणें जल्म घेवये तेवे. करेक्ट. हांगा म्हणटा तेंच निकोदेम हांवें परत्यान आवयच्या गर्भाक वचून हांवें जल्म काण घेवची. निकोदेम हांगा ते सांगचें ताणें चूक एक्चुअली, तशें न्ही. ओके, हांवें परत्यान वचून हांव ह्या म्हाताऱ्या प्रायर हांवें परत्यान आवयच्या गर्भाक कशें वयचें. कित्याक हांगा आमी कळटा आमकां निकोदेमी नव्यान जल्मोवना म्हणून. वैगी त्या देखून आमी पळयजे बायबल हांगा म्हणटा परत्यान जल्मोवचें म्हणून आमी चिंतावने. इवन आतां आमकां गोत्त आसतलें, पयले आमी बायबल वाचताना, इवन हांवें जायते फावटी हें वाचलां, ही स्वताचें शिकून मेळचे पयले जायते फावटी वाचलां. कितें म्हणून ती समजून इंत मेळनातली. म्हाका जाय जाल्ले बरी हांवें अर्थ करून काण गेल्लें तें. वैगी जाय जाल्ले बरी आमी अर्थ करून काण घेता बायबल. त्या देखून बायबली आमकां अर्थ जायचे जाल्यार आमी नव्यान जल्माचे. कित्याक आमकां आमच्या मनांत आमी अर्थ करूंक आमी प्रयत्न करता. आमच्या मनांत आमी बायबल अर्थ करून आमी वाचचे जाल्यार बायबल आमकां बोर जाता. बायबल आमकां वाचताना न्हीद येता. जायते लोक म्हणटात पळय, बायबल काले सिस्टर अर्थच जायना आनी तो वाचताना आमकां न्हीद येता आनी तो अर्थच जायना म्हण. कित्याक म्हण सांगल्यार आमकां जाय जाल्ले बरी आमी आमच्या मनांत वाचता आनी आमकां जाय जाल्ले बरी आमी अर्थ करून काण घेता. पवित्र आत्म्याद्वारे आमी वाचिना. वैगी देखून हांगा नव्यान जल्मोवचें म्हळ्यार आमकां कितें तें अर्थ करूंक मस्त कश्ट. वैगी आमी जायते फावटी म्हणटा नव्यान जल्म, बॉर्न एगेन, न्यू लायफ आमकां आयलें म्हण आमी जायते जाणांनी आमकां क्वेश्चन केल्ले आसा, न्यू लायफ पूण तुमी न्यू लायफाक गेल्यात की, वा तुमी दुसरे पंगडाक गेल्यात की, जायते लोकांनी जायते क्वेश्चनां केल्लीं आसात. त्या देखून ते अर्थ न्ही आमी स्वीकार करचे. जेजूक म्हजो देव, म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवणदार म्हणून स्वीकार करचे जावन आसा बॉर्न एगेन, न्यू लायफ म्हळ्यार बॉर्न एगेन जावचें, परत्यान जल्मोवचें. ही आमकां अर्थ जायचे जाल्यार पवित्र आत्म्याद्वारे मात्र, पवित्र आत्मा मात्र आमकां आत्मीक संवसाराचे ते नवे ते गुपीत आसतल्यो संगती आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. त्या देखून एकलो मनीस नव्यान जल्मना जाल्यार ताका बायबल ताच्या मनांत तो अर्थ करता आनी ताका ते समजून काणयोंक मस्त कश्ट जाता. त्या देखून आमी देवाचे उतार म्हणटा, मोस्टली तिमोथी कितें गे ते म्हणटा, देवा हे उतार तू करेक्ट डिवायड कर सांग म्हणटा. करेक्ट डिवायड कर सांगचे तू एक प्रिचर जा म्हणून. तशें म्हणटा तुमी तिमोथी 2 तिमोथी 1:15 गे, 1 तिमोथी 1:15-16 ते वर्ड आसा.
म्हळ्यार करेक्ट आम्ही बायबल वाचताना करेक्ट ते डिवाइड करणं ते पीस पीस करणं आम्ही ते सांगूंक आसा बेश्टे बायबल वाचचे आमच्या मनांत आम्ही अर्थ करून काणी घेवचे न्ही प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून बायबल आम्ही करेक्ट अर्थ करून काणी घेवंक आसा थँक्यू जीसस हालेलुया 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस ते तिमोतींत आसा म्हणल्यार काडा 1 तिमोती 1 2 तिमोती थंय आसा ते करेक्ट तू बायबल अर्थ करून घेनो डिवाइड करून घेनो सांग म्हण पवित्र आत्म्याच्या अंतोत त्या देखून रॉंग आम्ही सांगोंक ना पवित्र आत्म्याच्या त्या अंत प्रेरणा जावन तांचो ते उतर आम्ही करेक्ट ब्रेक करून आम्ही सांगोंक आसा आमच्या जिविताक आम्ही अप्लाय करूंक आसा पवित्र आत्मा खंयचे उलयता त्याच प्रकार आम्ही समजणी दिवंक आसा आमकां जन्मय दिवची त्या पवित्र आत्म्यान जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया आम्ही पळोवंक गेल्यार म्हाका उतर हे अंतू ही म्हणटा न्ही ड्युट्रोनॉमी तांतू म्हणटा पळय इवन चेडवांनी बायल मनशांनी वस्त्र घालतना जाले एक करेक्ट वस्त्र गलीजे अशें म्हणून आमी ते पळोवंक गेल्यार म्हळ्यार पॅन्ट शर्ट तशे ते रॉंग शिकोवन दितात आजकाल तशे घालून जो अशे वस्त्र घालीजे अशेंत करीजे अशेंत आसाजे इप्र रॉंग अशें केल्यार आजकाल कोणी मिसाक येवंक काय करनात वा कितें हें करूंक येनात आमी बरे करेक्ट एक हे आसा जाल्यार तांतूय थोडे प्रिचर्स काले करतात म्हण सांगल्यार रॉंग दितात रॉंग गायडन्स दितात तुमकां अनुभव जाला की नागी आमकां पुरा ते अनुभव जाला कित्याक आमच्या घरा चेडवां भुरगीं आसात आमकां अनुभव जाला जायते प्रिचरांनी वस्तुरा म्हळ्यार तशें एक त्या देखून आमी ताकाच बायबल आतां नवे सोल्ल्याक कितें सांगता तशें आमी ते पवित्र आत्म्याद्वारे आमी करेक्ट ते अप्लाय करूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून आमी हांगा पळया नव्यान जल्माचे परत्यान आमी या 1 पीटर 1:23 थंय आमी पळयले जॉन 3:3 अंत नव्यान जल्माचे म्हळ्यार देव नव्यान जल्म ना जाल्यार देवाचे राज पळोवंक साध्य ना म्हणून ते नव्यान जल्मल्यार मात्र देवान जोन दवरले ते आशीर्वाद आमकां अनुभव करूंक जाता म्हणून हांगा म्हणटा 2 पीटर 1:23 कारण नाशनाक जियेतल्या आणि बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिपात घेतली तुमकां पुनर्जल्म लाभला हो जल्म विनाशी मनशातून न्हय बगर अविनाशी देवातून तुमकां मेळ्ळा ओके आमी नव्यान जल्मल्या खंयच्यांत अविनाशी बिया अविनाशी म्हळ्यार नाश जावच्या त्या बियातावन न्हय आमी नव्यान जल्मल्या नाश जायनातल्या बियातावन हांगा 2 टायपाची बी आमकां दाखयता एक नाश जावची बी आनी एक नाश जायनातली बी आमी ह्या संवसाराक आयिल्ल्या नाश जावच्या त्या बियातावन आमी जल्मल्या जेजू क्रिस्त मात्र नाश जायनातल्या त्या बियातावन जल्मल्लो त्या देखून आमी जल्मताना नाश जावच्या त्या बियातावन आमी जल्मल्या ओके म्हळ्यार आवयच्या त्या गर्भातावन आमी जल्मल्या आवयच्या गर्भातावन जल्मले आमी एक पातकेतावन आमी जल्मल्या आवयच्या गर्भातावन आमी भायर येतानाच एक ते पातकाचे स्वभाव आमचे ते आसले आमी कित्याक आमी आवय बापायतावन जल्मल्या मागीर ते आमी पळयल्यार आदामान केल्ल्या त्या पातकातावन भुमी वायकुटान एदेन त्या तोटांत आदामाक जेजू रस्ता आदाम ते आसता ते देवान ताका देवाच्या स्वरुपायंत आनी देवाकच हे जावचे बरी
एक मनशांक खरो या म्हणटा आणि तशेंत रस्ता वैगे फक्त तांकां आदामाक तो तशेंत रस्ता आणि ताका कितें दिता सगळें तो दिता सगळें हे भुमी वैकुंठांत तूं राव सगळें ताका ताचे वयर अधिकार चलोवंक दिता आणि सगळें ताका दिवन तो एकलोच तूं आसचे सामान न्ही म्हणून ताका एक संगातीनी रस्ता वैगी मागीर ती दोगांय कितें जातात देवाक विधेय जावन ती चलोवन आसतात तांकां खंयच्यान ती उणेपण आसना आनी देवाक विधेय जावन बरी करून बरें एक लायफ बरें एक जिवीत ती जिवन आसतात कित्याक ती देवाच्या त्या जीवकणांतावन जल्माल्ली जावन आसात. प्रेज गॉड हालेलुया. देवाक त्या दाळात ती अविधेय जावन चलतात गे देवाच्या विरोध ती वेतात गे त्या दाळा तांणी पाताक केले त्याच घडये देवा तावन संबंध तांचो पयस जालो आणि गुलाम सैतानाच्या गुलाम जावन तो आयलो सैतानाचो गुलाम जावन तो जालो आणि तांणी कितें केलें की खंयचे पाताक केलें तांणी संगीत गी उलया अविधेय जावन अविधेय जाले कितें केलें म्हळ्यार तांणी खाय नाका म्हणून सांगिल्ल्या त्या रुखाचे फळ ताणें खालें ताचे ते रुखाचे फळ खावचे न्ही तांणी देवाक अविधेय जावन चलचे अविधेय जावन ती चल्ली पैगी तांकां देवाक म्हणलें न्ही हे रुखाचे तुमी फळ केल्यार तुमी मरतल्यात म्हणून तांणी कितें केलें तांणी सैतानाचे आदामान आनी एवेन कितें केलें सैतानाचे ते उतर आयकले देवाच्या विरोध ती गेली देवाच्या विरोध वचून निर्धार तांणी काण गेलो ती रॉंग निर्धार तांणी काण गेल्ले वरवीं ते रुखाचे ते फळ तांणी केल्ले मात्र न्ही तांचे भितर आसलो तो देवाचो तो संबंध देवाचे ते संबंधान ती आसली तांतून ती पयस जाली आनी देव नातल्या एका संबंधा बरी ती जिवंक लागली. प्रेज गॉड हालेलुया. पयल्यान ती देवाच्या त्या संबंधांत जिवन आसली मागीर ती देवा तावन ती पयस जाली ती अविधेय जाली आनी तो संबंध तांचे तावन पयस जालो म्हळ्यार आत्मीक जावन ती मेली ती मेली म्हळ्यार ती तांच्या कुडी अंतुतान ती मेली न्ही आत्मीक जावन ती पयस जाली देवाचो तो संबंध तांणी तुटलो आनी एक सामान्य मनशा बरी ती जाली खंय म्हळ्यार एक घडी आमी चिंतल्यार पळय खंयच्या एका बऱ्या लायफांत ती आसली बरें जिवीत जिवन आसली सडन ती देवाक अविधेय जाल्ले वरवीं एका सेकेल्या मट्टाक एक ल्हान मट्टाक ती येवन पावली. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमी कितें आसा देवाचे उतार कितें सांगता त्या उतराक विधेय जावन चलचे मस्त गरजेचे जावन आसा. केदाळा मुसोरी आदाम आनी एव बरे देवाच्या उतराक देवाच्या त्या संगतपणांत आमी देवाचे उतार पळोवंक गेल्यार उत्पत्तींत देव तांचो आत धरून संजेच्या त्या अंतू तांकां चलयतलो हे वाचताना कितले खुशी जाता वैगे तुमकां जालेली ना गे ते वाचताना जाता कशें आसतले पळय आत धरून देव तांचो आत धरून चलयतालो केन्ना ती देवान सांगलें तांकां पयल्यान तुमी देवा बरींच आसात देवा बरींच तांकां रचले न्ही ताचेत सारके असो ताचेत स्वरूप रचलो जाल्यार तांणी कितें केलें अविधेय जावन चल्ली ती तांचे भविष्य तांणी ते सैतानाचे उतार तांणी आयकले तांकां स्वतंत्र आसले खंयचेय तांणी आयकत आसले तांकां देवा आसले ते सैतानाचे तांचे ते आयके वैगे तांणी तांचे भविष्य तांणी पाड करून खाण गेले. प्रेज गॉड हालेलुया. एक रॉंग निर्धार एक सूक निर्धार तांणी काण गेल्ले वरवीं तांणी पाताक ते करचे पडले पाताक ते जालें पाताक करूंक एक कारण जालें वैगे
तांणी सैतान ती रॉंग मायेत अन्न दिली त्या सैतानान रॉंग मायेत अन्न दिली आणि ती मायेत ताणे ऐकली ती आणि ताचेत तेंत तांणी तेंच उतार तांणी ऐकले आणि निर्धार काण गेले तांकां आम्ही पळय जायते पटी आमकां गोत्त आसता उतार देवाचे उतार गोत्त आसता देवाचे उतार अशेंच सांगता म्हूण आमकां गोत्त आसता जाल्यार आमी निर्धार काण घेतना आमकां आनीकय ताळो आयकता त्या ताळ्या प्रकारे आमी थोडे पटी हे करेक्ट नाही कोणा पळया आनी एक आयकता न्ही त्या ताळ्याक आमी खाण दिवया ते आमी तें करया म्हूण आमी चूक निर्धार काण घेवचे जायते पटी आमच्या जिवितान जाता दिसाक एक कितलेगी पटी ते जावनच आसता वैगी आमकां देवाचे उतर गोत्त आसल्यार ओडना एखाद्या वेळा देवाच्या उतराची समजोनी आमकां ना जाल्यार देवाचे उतार आमकां गोत्त ना जाल्यार जायते फोट अन्न घालता सैतान आमच्या जिवितान पिडा जावंक पुरो वा फायनान्शियली जावंक पुरो कामातय जावंक पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितान जावंक पुरो भुरग्यांतय जावंक पुरो आमी चलच्या वाटेन जावंक पुरो आर्येका अंती आमकां अन्न घालता जायते फोटो अन्न घालता जाल्यार आमी खंयचे वयर निर्धार काण घेवचे ते आमचे वयर आसचे ते देवा वयरी ना वा सैताना वयर ना आमी निर्धार काण घेवचे ते खंयचे निर्धार काण घेवंक जाय आमी हांगा ती तशेंच ती गॉड कॉन्शियस मायंडार आसली देवान कितें सांगता तशेंच ती आसली जाल्यार तें तांणी फोकस सैतानान सांगले कस उतार तुमी देवा बरी जातल्यात म्हणले एकच वर्ड तांणी ते काण गेले तांकां त्या टायमार कितें गोत्तू ना तांणी त्या टायमार खंयचो निर्धार देवा बरी ती आसली आणि ते गॉड कॉन्शियस जाता न्हू ती सेल्फ कॉन्शियस न्हू तांकां एक आशा जाली आमी देवा बरी जाल्यार बरें आमी देवा बरी जाल्यार बरें आमी देवा बरी तशें आज आमी तशेंच आमी केदाळा मसोरी आमी आमच्या स्वार्थपणाक जियेता स्वार्थपणा म्हजो घोव म्हजी भुरगीं म्हजी बायल म्हजें काम केदाळा मसोरी आमी स्वार्थपणाक जियेता म्हळ्यार गॉड कॉन्शियस जाता न्हू आमचे सेल्फ कॉन्शियस मायंडाक आमी येता म्हळ्यार आमच्या एका अंतू आमी येता जाल्यार ते आमकां आमी ते देवान ते जोन दवरले ते आशिर्वाद आमकां आपणावंक जायना हे आमकां समजून मेळा पयल्यान पयलें आमी बोर्न अगेन जावंक आसा आमकां सोमींत म्हजो सोमी सोडवंदार देव म्हूण आमी पयले आमी स्विकार करूंक आसा आमी काळजान पातयेवंक आसा आमी तोंड सोडून उसारूंक आसा ते दाळा मात्र आमी काण घेवचे एक आमी अति काण घेवचे एक काम जावंक पुरो एक निर्धार जावंक पुरो आमी त्या सैतानान वा कितें ते टॉट्सा मुखांतर आमकां येता ताचे वयर आमी फोकस करूंक वचना प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आमी त्या टायमार आमी सांगूंक जाय म्हाका जेजू क्रिस्ताचे मानला जायते टॉट्स येतात जायते पटी आमकां येतात त्या टायमार आमी इमिडिएट आमी देवाचे उतर ते डिक्लेअर करता देवाचे उतर आमी उलयता जाल्यार ते टॉट्स पयस येता त्या दाळा आमी त्या गॉड कॉन्शियस मायंडार आमी रावूंक साध्य आसा नाजाल्यार आमी आमच्या सेल्फ हाका येता सेल्फ मायंडाक आमी येता त्या देखून आमी इमिडिएट त्या देखून सांगूंक जाय म्हाका जेजू क्रिस्ताचे मोन लाभला हांव जेजू क्रिस्ताच्या सक्तेत हांव सक्कडी करूंक म्हाका साध्य आसा म्हाका बोळ दितले जेजू क्रिस्ताचो सरसंगती करूंक म्हाका साध्य आसा हांव अभिषेकान भरलां हांव जैतेवन जाला अशी उतरां आमकां सांगूंक जाता जायते हांवें आज दनपारां एक सिस्टर आमच्या टिमांत आसा लॉरा म्हणून ऑस्ट्रेलियांतून त्या सिस्टराच्या हांवें एक टेस्टमनी आयकली सुमार 3-4 वर्सां पडटी ती ह्या वर्ल्डाक येवच्या पयलेंत ती तिका रोमॅटायटीस म्हणून एक हेल्थ इश्यू आसले त्या टायमार तिका खंयचेंय काम करूंक जायनातलें ती बेड्डार आसली आनी तिका एक सायड तिशीन वच जाल्यार तिच्या हजबंडाचे तिका हेल्प जाय आसले आनी तिच्या हात पुरा सगळे ट्विस्ट जाले
आणि ती खंयचेय करूंक जायनातले आणि त्या टायमार तिका हें टिचींग मेळटा आणि ती कंटिन्यू ती सांगता म्हज्या आस्कत कायंत हांव आस्कत आसले वरी आमी जॉयल 3:10 म्हणटा न्ही आस्कत मनीस हांव कितें सांगू पिडेस्त मनीस हांव भलायकेवंत सांगू ते उतर सांगता 3:10 आसागी म्हण कोंकणींत इंग्लिशान तुमकां 4:10 दाखयता प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया Hallelujah. जीसस मेळ्ळें कितें उतर Amen. Ten. जॉयल 3:10 घे म्हण सिस्टर देखून आमी आमचे चिंताप आमी बदलावन करूंक आसा देवाच्या उतरा प्रकार ते दळा आमी त्या गॉड कॉन्शियस माइंडार आमी रावूंक साध्य आसा त्या कितें आलोचन येता ताचे वयर आमी आमी ओपंत करून काणयोचे न्ही कितें देवाची उतरां येतात देवाच्या उतरा प्रकार जाल्यार आमी ताका आमी एग्री जावंक आसा आनी तिंच उतरां आमी तोंड सोडून सांगूंक आसा ते दळा मात्र आमी आस्कात कायंत आसल्यार आमी बलिश्ट म्हणून आमकां सांगूंक जाता आमचें मन सांगता जायते फावटी म्हाका जायना करूंक म्हाका सुस्त जाता म्हाका न्हीद येता आतां जायते फावटी हांगा टिचींग आयकताल्यांक येता तो टॉट्सा ओ म्हाका जायना आयकूंक म्हाका न्हीद येता कित्याक थोड्यांच्या घरांत न्हिदचो टायम भूक लागता जेवणाचो टायम भूक लागता जायते आमकां डिस्ट्रॅक्शन जाता देवाचें उतार आयकतना वय गे आतां जेवणाचो टायम येता टायम कालाय हांवें जेवंक वेचें गे म्हाका भूक लागल्या आमकां मेळसो 1 घंटो 24 hours एक घंटो देवाच्या त्या अंतो संबंधांत आमकां देवाचे उतार आयकूंक आमकां टायम करूंक जाता जाल्यार आमकां मतींत जायते आलोचना जायते थॉट्सां आमकां आयिल्ले वरवीं आमी त्या थॉट्साचेर आमी एग्री जाता ताकाच आमी एग्री जाता मन आमचें कितें सांगता ताका आमी एग्री जावन आसता प्रेज गॉड वा सिस्टर तेच सुरेश करू आपल्या देशात रोगान भरलो आणि ताणे आपले परजेची काकूट केली सुरेशपरान आपले परजेक जाप दिवन म्हळें पळया हांव आतां तुमकां दाकासरो जैतून तेल धाडटलो आणि तुम्ही दोशी जातल्यात ना ना हें गे न्ही 3:10 तेन्ना सुद्दां न्ही मनीस 4:10 ते इल्लेशें तिशें कन्फ्युजन आसा इंग्लिशान प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज 3-4 आणि 3 chapter 10 पळय सिस्टर रॉयल तेन्ना ना त्या गॉड ऑलमोस्ट ನಂಗಿದೆ ಜಾಯಲ್ 4:10 4:10 ಗರ್ಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್
हांगा आसा न्ही तुमचे नांगोर मोडून तलवारी करा वा सिस्टर तुमचे नांगोर मोडून तलवारी करा तुमचे कोयते मोडून बाले करा अस्कत मनीस सांगो हांव झुजारी अस्कत मनीस सांगू हांव झुजारी आमी कितें करता अस्कत काही आमचे ते आसा जाल्यार हांव अस्कत म्हाका हें करूंक जायना म्हाका तें करूंक जायना म्हाका तशें जायना अशें जायना ते हांगा कितें म्हणटा अस्कत मनीस सांगूंक जाय आमी हांव झुजारी हांव भलायकेवंत हांव समृद्धीन भरला हांव बऱ्या हांव अभिषेकान भरला हे टायपाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येयचे आमी कितें सैतान सांगता वा खंयची टॉट्स मुखांतर आमकां येतात ती उतरां आमी उलोवची न्ही हांगा आदावान आनी एवेनी तशेंच तांणी कितें केलें तुमी ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरची नात सैतान तांकां सांगता मरची नात आनी तुमी देवा बरी जाताल्यात सैतानाक ती लज दिना तो येवन म्हणालो तशें आनी आपोवना तो येवन म्हणालो पैगी तशें म्हणालो आनी तांणी आनी कालें केलें तें उतर स्विकार केलें हो देवा बरी आमी जातालीं हांव देवा बरी आमी तांकां एक तांचे सेल्फ कॉन्शियसाक ती गेली आज आमी तशेंच जायते फावटी आमच्या सेल्फ कॉन्शियसाक आमी येता गॉड कॉन्शियस काण तातूंत आसता जाल्यार तेंचे काण आमी आमच्या एका स्वार्थपणा खातीर आमी येता त्या देखून आमच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां वा तो आमी करची आलोचना की मस्तू गरजेचे जावन आसा केदाळा ते सेम जावन आसता पवित्र आत्मा रेडी आसता काम करूंक पवित्र आत्मा आमच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां कार्य करूंक रेडी आसता आनी ती उतरां काले करता एक कच्च्या वस्तू जावन एक वस्तू जावन ते हें करता तेंच आमच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां सैतानाची ती विरोध आसल्यार ते उतराच्या विरोध आसल्यार सैतान राखूनच आसता काम करूंक वैगी आमी पळोवंक गेल्यार देवान उजवाड जावन दी म्हळें उजवाड ते देवाचो तो आत्मो रेडी आसलो कार्य रूपाक करूंक केदाळ ताणें तोंड करून सांगलें त्या टायमार त्या उतरां ताणें सांगली थंय समस्या तो उलोवना कितें समस्या दिसता ते उलोवना ताणें देवानी उलयत आसलें तें उलोवना ताका कितें जाय तें ताणें सांगलें आनी उजवाड जावन दी म्हूण एकच वर्ड ताणें यूज केलें आनी उजवाड जालो प्रेज गॉड हालेलुया तशेंच आमकां कितें जाय तें आमी तोंड सून उलोवंक जाय आमी कितले प्रॉब्लेम्स सिच्युएशन्स परिस्थिती आमी तें उलयता जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रकार एक बरो निर्धार आमकां काणयोंक जायना आनी आमची आलोचनाय त्याच विशयान ताकाच फोकस करतात खंयचे देवाच्या उतराचे विरोध येता ताकाच आमी फोकस करता ते दळा आमच्या जिवितांत जायना एक जिवीत बरें जिवीत जिवंक जायना त्या देखून सोर आयला म्हणून आमी चिंतेत आमच्या जिवितांत समृद्धी ना भलायकी ना वा समाधान ना पुरा वगडायला जाल्यार खंडी जावन आमचे भितर सोर रिकला म्हणून आमी पळयत कित्याक आमकां कळटा न्ही आमी आतां खंय वचून फाटी आयल्या आमच्या घरांत वस्तू पुरा खंय पडोवन आसात डोर उक्ते आसा सगळें तें आसात म्हळ्यार आमी चिंतूंक जाय कोणी भितर रिकला आनी ताणें पुरो सोर नेला म्हण वैगी तशेंच आज आमच्या जिवितांत ती आमी समृद्धी वगडायल्या भलायकी वगडायल्या समाधान वगडायला एक तर बंदडेंत आमी आसा कुटुंबांत समाधान ना भुरग्यांत समाधान ना म्हळ्यार आमी खंडीत चिंतूंक जाय सोर आमचे भितर रिकला म्हण सोरो आमचे भितर रिकोन पुराय ती सगळ्या एरियान ती ताणें ते पुरा ओवन व्हेला म्हण आमकां ते आमी अर्थ करून काणयोंक जाय आमी देवा वयर घालचे न्ही आमच्या उलोवण्याद्वारे आमच्या उतराद्वारे वा आमी करच्या चिंतनाद्वारे आलोचन केल्ले वरवीं आमचे माइंड खंयच्या गॉड कॉन्शियस आसा गी वा सेल्फ कॉन्शियस आसा गी ताचे वयर आमी चिंतूंक जाय प्रेज गॉड हालेलुया आमी सगळे कितें करता ओ देवान पुरो देवा वयर घालता देवान केलें देवा वयर आमी सगळे ताका कंप्लेंट करचे वैगी एक्सिडेंट जाले ओ देवान केलें पुरो देवाचे म्हणटा वैगी
बरो रूख बरो फळ दिवंक शकता वैगी पाड रूख पाड फळ दिता वैगी देव बरो जाल्ले वरवीं बरें फळ तेजे पाड येवंक साध्य आसा गे खंयचे पाड येवंक साध्य ना पाड म्हळ्यार सैतान ताचे तावन मागीर तो पाड ताचे तावन आमी ताचे आयकता जाल्यार ताचे उतरांत आमी फोकस करता जाल्यार आमी पाड फळत पळयता देव बरो देवान बरी फळां आमी आमी बरी फळांत आमी खाणयोक आसा वैगी प्रेज गॉड हालेलुया अर्थ जालें कितलें त्या देखून आमी मस्त गरजेचे आमचे आमी पळोवंक गेल्यार कुटुंबात जिवीत वा काजारी जिवीत काजारी जिवितान समाधान ना जाल्यार काजार जावन आसता मागीर काले एक ल्हान ल्हान विशय आयली ते कितें प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले वो देवान कित्याक म्हाका ही सैरीक केली कित्याक अशें जालें कित्याक म्हाका हे गेले एक संबंध दिलो अशें आमी कालें करता आमच्या आमी स्वंत प्रयत्नांत फायट करून भायर येवंक शकता देवाचे उतर म्हणटा जेजून एक केल्लें खंयच्या मनशा तावनी मोडोवंक जायना म्हण आमी कितें करता आमी तांतू फायट करूंक वेता आनी कुटुंबात जिवीत आजकाल जायते अंतमोन वचून आसा वैगी तुटून वचून आसा कित्याक आमकां दोगांय आमी इक्वल आसा जे सेम आसा जे म्हण सेम असल्यार जाता गे आतां एक घरांत बल्ब पेटाचे जाल्यार तुमकां कोत्ता आसा गे प्लस मायनस आसा ते वैगी गॉड हालेलुया हालेलुया प्लस मायनस आसा काले म्हणटात ताका न्यूट्रल आनी मायनस वैगी एक प्लस एक न्यूट्रल ते तशें कालेगे आसा ते दोन्ही सेम असल्यार बल्ब पेटता गे पेटना कळ्ळें गे तुमकां एक प्लस एक मायनस जायचे तशेंच आमच्या कुटुंबात जिवितांत ती गो प्लस असल्यार बायल मायनस वा बायल मायनस असल्यार गो प्लस दोगांय सेम असल्यार खंडीत जावन बरें करून वचोंक जायना एकले वीक असल्यार एकले स्ट्रॉंग आसाचे एकले स्ट्रॉंग असल्यार एकले वीक आसाचेत वैगी हालेलुया तुम्ही पळया गे ते प्लस असल्यार दिसता मोस्टली ते आमी टेस्टरान दापडले तशें लायट पेटता आनी ते वचून आतां दापडल्यार आमी सकयल पडटा शॉक मारता तेंच काही ना जाल्यार काले जाता काही जायना वैगी ते तोंडान तशे वायर कट केल्यार तांतू काही जायना त्या देखून एकाडे प्लस एकाडे मायनस आसूंक जाय प्रेज गॉड हालेलुया कळ्ळें गे कालय सांगूंक आसता गे ब्रदर्स प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पण की काले उलोवंक आसा गे इतले समजले गे त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी एक बरें जिवीत कुटुंबात जिवीत जियेचे जाल्यार एक समाधानाचे जिवीत आमी जियोंक जाल्यार जेजू क्रिस्तान देवाच्या राजान आरी एक आशिर्वादात आनी जोड दिल्ले आमी आपणायचे जाल्यार एक बरें जिवीत एक बरें एक जोयल लायफ आमी जियोंक जाल्यार आमी बॉर्न अगेन जावचे आनी गॉड कॉन्शियस मायंडर देवाचे उतर कितें सांगता देवाच्या उतराक विधेय जावन चलचे मस्त गरजेचे जावन आसा त्या देखून आमच्या कुटुंबात जिवितांत आमी इक्वल आसचे एक प्लस एक मायनस असल्यार बरें एक बरें जिवीत जियोंक जाता एकले वीक एकले स्ट्रॉंग एकले वीक एका एरियांत एकली स्ट्रॉंग असतात एकली वीक असता आनी एका एरियांत बायल स्ट्रॉंग असता गो वीक असता त्या दळा मात्र एक सगळ्यान ती बरें जिवीत जियोंक साध्य आसा सगळ्यान ती एकतल्याक जायचे म्हळ्यार साध्य जायना ते प्रेज गॉड
हालेलुया हालेलुया त्या देखून आतां म्हाका न्ही एक तशेंच थॉट्स मुखांतर तो येवन उलयता तुमी हे फळ केल्यार देवा बरींच जातल्यात म्हण प्रेज गॉड देवा ती देवा बरींत आसतली जाल्यार ते एका थॉट्सांत तांकां ते एक नेगेटिव्ह तांणी काण गेले त्या देखून आमी तशेंच आमी उलोवची उतरां जावंक पुरो आमी आयकोवचें टिचींग जावंक पुरो आमी उसारची कांतारां जावंक पुरो आमी खंयचे आयकत हांव भावार्थाचे आयकत हांव गे वा बियाचे टिचींग आमी आयकत हांव गे वा भियोन आमी थोडी प्रिचर्स पळया तुमकां भियोनचें टिचींग करतात बे येवचें बरें ओ तुमी तें करिना जाल्यार अशें जाता तुमचें जिवीत हें करिना जाल्यार अशें जाता जिवीत तें केल्यार अशें जाता तशें जाता वय गे त्या दाळा तुमी भावार्थाचे फिल्टर तुमी घालिजे भावार्थाचे फिल्टर तुमी घालूंक आसा त्या दाळा ते भावार्थाचे फिल्टर तुमी घालेंगे तुमचे जिवीत सुपर नॅचरल जाता भावार्थाचे फिल्टर घालिनासतना हांव तो कितें आमकां थॉट्स येतात मनांत चिंतना येतात ताचे प्रकार हांव ते फिल्टर म्हळ्यार बियाचे फिल्टर हांव घालता त्या देखून आमी मस्त जागृत जायचे आमी खंयचे टिचींग आमच्या कानांत आमी आयकत हांव खंयचे तोंडांत आमी खंयची कांतारां सांगता खंयचे सॉंग्स आमी सांगता खंयचे आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता खंयचे कानांत आमी आयकत हांव हे मस्त 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 जागृत जायचे आनी तो जायते टेस्टमनी आसात जायते हे आसा जायते आज म्हाका एक सिस्टर कॉल करून सांग कंटिन्यू सो तांची सैरी तिचे लक्षिली कुटुंबांची आनी ती काले करतली कंटिन्यू सो तेंच वाराच्यंत ते टीव्हीर घालून पळयतले कंटिन्यू कंटिन्यू आनी तिका कितें जालें ती आज म्हाका कॉल करून सांगता कंटिन्यू तेंच पळयतले सुमार दिसांत कंटिन्यू पळोवचे आनी ते पळोवन पळोवन ती आसतली बरी आसात ही डिप्रेशनाक गेल्या आनी हिका बे उठला हिचे ते बे खाले जाता कोणना कितें जाता कोणना आनी ही रात सगळी न्हिदना न्हीद पडना हिका पाड पाड स्वप्नां पडची तशें पुरो म्हणाले हांवें विचारलें तूं कितें पळयताय दिसाक तिणें सांगू ना तिच्या सांगाता तिचो न्हवरो आनी तिचो पूत आसलो ती म्हणटात ना सिस्टर ती सगळो दीस टीव्ही घाल तें पळयता सगळो दीस ते वाराच्यंत ती पळोवन आसा मागीर दिसाक तें पळोवन राती काले जायचे पळय गे खंयचे मायंड सेटार आसा ती त्या देखून आमी कितें दिसता ते आमी आमकां ते नाका तेच टायम आमी देवाच्या उतरांत आमी काडयेत वय गे देवाच्या उतरांत आमी फोकस करयेत देवाचे उतर आमी शिकयत टिचींग आयकयत ते दाडा आमकां बावार्थ येता ते बेपयस जाता त्या देखून आज आमी हरएकली निर्धार काडून घेया आदावान आनी एवेन कशें एक ती फोट आणगली सैतानान त्याच प्रकार ती गेली जाल्यार आज आमी ते जिवीत जिवचे न्ही आमकां देवान हरएक आत्मीक संवसारार करून दवरला आशिर्वाद आनी बरचें जिवीत आमकां दिलां आनी ते जिवीत ते आत्मीक आशिर्वादां आमकां दिल्यान ते आपणायचे जाल्यार आमी देवाक विधी जावन चलोवन देवाच्या उतरा प्रकार आमी चलोवन आमी प्रयत्न आमी करूंक जाय आनी आमी आयकूनचे शिकून शिकून आमी आयकून आमी वचोंक जाय प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस इतलें समजलें गी अर्थ जालें गी हालेलुया कोणाक काले क्वेश्चन आसा गी वा कितें उलोवंक आसा गी उलयत सगळ्यांचो मायक अनम्यूट आसा उलय कितें तुमची टेस्टमनी आसा वा कितें तुमकां सांगूंक आसा तुमी भायर देवाचे उतर प्रगट करून दिल्ले तांकां कशें कितें बरेंपण कितें सांगूंक आसा जाल्यार तुमी सांगेत गॉड हालेलुया ओके जाल्यार आमी थँक्स गिविंग प्रेयर करया सिस्टर करतात गे Rigegue. हय Arganto come con la papà.
अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका पवित्र आत्म्या आयचो ओरतो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर त्या सर भाव भयणी सांगाता आमकां हे उतर आयकूंक हे भयणी मुखांतर तुवें सर स्वताची उतरां आनी कितें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय आमकां देवाचो ताळो आमचो सोमाक या दुसरो ताळो ताचो आमी पवित्र आत्म्या मुखांतर वचून ताचे कडेन इसान त्या मुखांतर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवचे आमचे चिंता बदलून आमी स्वामी जेजू क्रिस्त सोडवणदार एकलोच देव आमचो म्हणून आमी ताका स्वीकार केल्ल्या निमती आमची मोतीचे आमी मोतीन आयिल्ले आमी चिंती नासतना आमकां देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या विरोध वचनासतना जिवंक आमकां तुवें ह्या भयणी मुखांतर शिकयल्ल्या खातीर आनी बियाचो आत्मो आमचे ते ना ते आमी समजून जिवंक ह्यो आयचो दिसा ह्या भयणी मुखांतर आमकां तुवें शिकयल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता मोगाळा बापा मोगाळा जेजू पवित्र आत्म्याच्या मजतीन हे हांव मागणें करता जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank Thank you. Thank you. you, sister. Thank भले you. आम्ही कुठल्या प्लॅन जाऊया. Okay. Bye. Thank you, sister.